abandi bantu baraza gutanguranwa na Kenya. Erega abanyapolitike ni nk'indaya, bareba aho byerekeza. Nibabona AFC itangiye kwakira Kenya, ejo hakagira undi ubikora, ndabarahiye politike yo mu karere izahinduka na politike ya AFC izahinduka. Tellement ko yo iremera ko ikwiye gushyikirana. Presiyo ntoya yo gufungura abantu bafungiwe i Kinshasa ukabyanga udafite territory, nukuri abantu bashaka bajya basubiza ubwenge ku gihe. Icyo cyambu rero population ya Congo nitemera, ahubwo bari bakwiye kwishima. Ndabizi ko Kinshasa idashobora kubashimisha, ariko nka population ya Congo, ya Eastern Congo, yagombye gukoma mu mashi, yagombye kuvuga ngo soyez les bienvenus. Kandi ni mwibuka neza Tshisekedi mbere yuko abo umusazi mu minsi yashize yari yarafashe Congo ayikura muri East African Community. Aba population ya Congo yari isigaye y'Ubugande, wenda mu Rwanda birakunda kubera CPGL actually akugeza n'uyu munsi barakora nta usaba visa nta n'uwishura droit d'entrée, ariko Ubugande barishura, ariko muri Kenya barishura. Ngibyo rero aho yabereye umusazi ni population yiwa penalties ya madolari 100 umuturage w'umukongomani yishura ku mupaka wa Bunagana, ayagenda yagera ku mupaka wa Kasesa ngo yinjire muri Kenya kishura andi madolari 100, ari n'amadolari 200 yari kumuzanira marchandise cyangwa yari gusigira n'umugore n'abana bagasigara barya. None nkibaza ngo ko hari abandi basanzwe bazifite, Kenya kuba yari isanzwe imufite, ikaba yari isanzwe ifite iyo consulate hariya muri Goma, kuba yohereje umuntu ni igitangaza, ni birimo kuncanga mu gatoya. Yari isanzwe ifite consulate hariya, ntiyafunze ku mugaragaro ngo tubone ngo bafunze nubwo habaye intambara. Kuba yohereje umuntu ni igitangaza kiri. Abafaransa n'Ababiligi ko bayifite n'Ubugande bo barafunze, ko bakora bahari, byo bimeze bite? Ngwenda mwaza no kumfasha rwose. Iyi ni intsinzi ikomeye, ibi ngibi bifite icyo bivuze, ndetse n'ikiragi n'umuntu utumva n'igifa amatwi ubu ngubu babyumvishije ikintu bavuze. Ahubwo nase nari kuvuga ngo bavandimwe, ubu ngubu turacarimo tuvugira mu mahanga, ubu ngubu badutanga ibibanza tuzagende dusange byarahenze. Ni bizima rwose, njyewe nabishimira mapa, nta gikuba cyacitse usibye bashaka kwiyahura ngo Kenya yakoze itangaza ngo nizanye balkanization. Yoba nayo yari bishoboye ngo yizane, ikibazo kiri uraga ngo yari bishoboye ngizanye iyo balkanization ntiyo habwa impundu. Nibyo koko amakonsila yarahari, Ababiligi bari basanzwe bafite consul i Bukavu, n'Ababiligi n'Abafaransa bari bayifite, n'Abarundi bari bayifite i Bukavu. Jede personnellement narabiboneye mu office yabo, ariko mu minsi yashize ntago yakoraga, ay'Abarundi ntiyakoraga. Ariko ngira ngo impamvu Abarundi batakoraga ni bwa bushake bwabo bukeya bwa politiki bwa guverinoma y'Ubujumbura n'ubundi idashaka gukorana na mantite libere, kuko n'ubundi nibo bayarwanya. Ntago waba urwanya abantu ngo wemere gukorana nabo. Ariko n'ikindi kiba gihari, murabona for example nka azira nganda za Heineken, wenda ndaja kureho gatoya, za Bralirwa, Bralima, Brarudi, ni na brand ya Heineken. Ni Bukavu Bralima yari ihari. Bralima rero intambara zimaze kuretse ko banayisahuye bakiba amavide bakangiriza n'amamashini, negociation ziba zihari zo kubwira Bralima ngo izifungure. Bralima ikazamura iyo avance ivuga yuko idashobora gufungura Kinshasa batabemereye, ariko bageze aho negociation zirakunda bemera gufungura. Hasigara hari issue yo kuvuga ati twebwe Bralima nubwo ducuruza ntabwo dushobora gucuruza dufata amafaranga mu ntoki, ducuruza dufata amafaranga bagomba kujya kuri account ya banki ya Bralima mu mabanki. So amabanki ntafunguye, ni gute tuzoparetinga? Biba nk'iyo mbogamizi ihagaritse gusa, ariko Bralima yari yemeye gutangira activite zayo yo gukora inzoga zose n'amafanta zikorwa na producer za Heineken muri Nozi. So icyo nemera cyuriya konsile Ruto n'umuperezida kandi uzi ubwenge, n'umuperezida uzi icyo akora. Ruto ntabwo yahubutse, Ruto ntabwo ayobewe ko Goma iri muri maboko ya AFC. Ruto ntabwo ayobewe ko AFC itumvikana uyu munsi na guverinoma ya Kinshasa. Ruto ntabwo ayobewe ko muri Congo harimo ibibazo nk'ibyo ngibyo zose. Muribuka neza niba mubyibuka, AFC yatangiriye
Nairobi. Muribuka amagambo guverinoma ya Kinshasa yavuze, muzama manifesto yabaye Kinshasa bamagana guverinoma ya Kenya. Muribuka na mbere yaho Ruto ukuntu yigeze kuvuga, aravuga ati Kongo ni ibibazo gusa, icyo bazi gusa ni ukunywa inzoga no kubyina umuziki. Buriya bari abaperezida, nubwo bavuga ngo ni umuperezida wa Kenya, bareba kure, bazi byinshi, bazi politiki international. Kuba uyu munsi yazanye avuga ngo agiye kohereza umukonsile, je ndumva nta kibazo kirimo. Buriya Eastern Congo ni igihugu kinini cyane, parti nini, kandi irimo na population nini, irimo abakonsomateri barenze. Ngira ngo mweze kubona Rutavuga ko ashaka kuza export amata akorerwa muri Kenya akazajya mwebwa muri East African, nako muri East ya Congo. So ibyo ngibyo ntago nanone yahubutse, iriya ni marché nini iri hariya. Congo ni inyungu zuko konsile ya Kenya yafungurwa i Bukavu ndetse n'i Goma, kuko iri enclave Eastern Congo ni parti iri enclave, nta aksigira korosea, nta aksigira no ku biyaga binini. Ibiyaga binini ifite ikeraho ni kiriya kiyaga cy'Ibuvira cya Tanganyika kuri poro ya Kalundu. Or trafiki ya poro ya Kalundu swati birava i Burundi, swati birava Zambia, swati birava muri Kalemi ni parti ya Congo. Or ziriya parti zose uko ntabwo byanyura muri ariya mazi Kongo itabishaka. Ni ukuvuga ko population Eastern ya Congo iri oblige kujya gushakisha kwibaho muri les fournitures za première nécessité muri parti y'ibindi bihugu bituranye, soit u Rwanda, soit Bugande, soit Kenya. Kandi Kenya ni igihugu kikora ku nyanja. Essence twumvikane, tufate nk'urugero rwa karibira. Nta karibira iba muri Congo, nta karibira iba mu Rwanda, nta karibira iba muri Tanzania, nta karibira iba Buganda. Yose iva hanze kandi binyura mu cyambu cya Mombasa. Icyo cyambu rero population ya Congo nitemera, ahubwo bari bakwiye kwishima. Ndabizi ko Kinshasa idashobora kubashimisha, ariko nka population ya Congo, ya Eastern Congo, yagombye gukoma mu mashi, yagombye kuvuga ngo soyez les bienvenus. Kandi ni mwibuka neza, Tshisekedi mbere yuko abo umusazi mu minsi yashize yari yarafashe Congo ayikura muri East African Community. Aba population ya Congo yari isigaye y'Ubugande, bo wenda mu Rwanda birakunda kubera CPGL actually akugeza n'uyu munsi barakora nta usaba visa nta n'uwishura droit d'entrée, ariko i Bugande barishura, ariko muri Kenya barishura. Iyo ngibyo rero aho yabereye umusazi ni population yiwa penalties ya $100 100 umuturage w'umukongomani yishura ku mupaka wa Bunagana, ayagenda yagera ku mupaka wa Kasesa ngo yinjire muri Kenya kishura andi $100 ari na $200 yari kumuzanira marchandise cyangwa yari gusigira n'umugore n'abana bagasigara barya. Ariko kubera intérêt za politique nkeya n'ubwenge buke gusa navuga bwa guverinoma ya Kinshasa, aragenda mbere yuko agenda asiga bikansorinze ngo bikuye muri Eastern Community, muri East African Community. Nta nyungu nimwe. No mutekereze ko umuturage wa Kinshasa kugira ngo azabone karibira niba atagiye Mombasa canke Dar es Salaam, azajya Matadi ni nka 2500 km ya Goma na Bukavu. Azabigeza isi ko essence itaza mu ndege, essence kwiza ku muhanda ikaza mu makamyo, ko nta muhanda waba ko nta infrastructure publique ba muri Congo, bizahagera gute? So yewe nkaba numva nubwo niba ari byo koko guverinoma ya Kenya yafashe uwo mwanzuro muri Matite Libere, bose nanga yabakoze deal, yabagaragaje ko ari umudiplomate ukomeye, azi gucengera, azi gushakira abaturage bibica yobora rwose. Byaba ari amahirwe ashimishije atagira ubungana, ahubwo nibo bazabyungukiramo. Ejo bundi Uvira niba Libere n'aba Barundi birirwa bisasa, ubu ngubu bagura essence Bujumbura, banako Bujumbura bugura essence Buvira birirwa batonda. Hari umuntu wambwiye ngo kuva Bujumbura ugere Buvira bagiye kugura ngo asiga bamara amasaha 5 bari mu modoka kubera jump ihari bagiye gushaka karibira ahantu hadashobora kugendwa na 15 minutes. So urumva ni ikibazo cya commerce international, kandi iyo commerce international ntekereza yuko Eastern Congo bari oblige byanze bikunze ko bizagenda isi zarindishira bagikeneye gukoresha gato na mukuru wanjye nawasubira y'ibihugu kandi gatoya kari akantu ko kuva urabona ibyangombwa ukuntu ibya amadokima, amapassport, amatenale de passeport, nono bazatwemere nono amapassport ngakura LCD, abantu bagendaga amapassport n'ibiki bya LCD, ibi bya FC nono urumva ko ari politiki nziza ko nabyo nono batazaza guhagarika abantu bageze za Kenya za uziko kila kibazo cyabaye
ntabwo mwagikozeho so space. nyine reka none se turakorera space Kenya na Uganda ko atari ibihugu byacu barabahagarika. Of course numva ari abaturage bageze za Kenya barabwira ngo izi passport zanyu canke izi tenaliye ntago zemerewe kwinjira muri Kenya kubera yuko zivuye mu entité libérée. Ariko kugira ngo nico Ruto yaje gukemura, nico kibazo Ruto yaje gukemura. Noneho ico kibazo bahuraga nacyo bageze ku mupaka wa Kasese, nico kibazo cyaje gukemuka nikiramuka koko uwo konsila uyo konsila igiye gutangira gukora, ntago bazongera kubyanga, bazajya babatereramo kashe bagende babahuruke. Ahubwo ikibazo kizaba gisigaye bazabakuriraho na droit d'entrée canke visa. Ntekereza ko baramutse bayibakuriyeho byaba ari amahoro rwose, yaba ari inyungu z'abaturage ba Eastern Congo. Kinshasa s'en fout, bari abantu b'Kinshasa n'abantu baba populiste bari aho gusa, nta nubwo baba bazi n'ibibazo Eastern Congo bifite, nta nubwo baba babyitaye, they don't care. Niba abandi baza gushaka aba investisseurs mu bihugu bya Canada na Amerika bakababwira ngo intambara ngo ntibera muri Congo, ngo ibera ngo 2000 km na Kinshasa, pour montrer que ils s'en fout, nta iyo ntambara ntacyo bagwiye, nta nico bayitekerezaho, nta nico benda kuyikora. Niyo message abatanze uriya muntu waje kunegosia aba investisseurs. So nibareke rero aba investisseurs bo muri Congo babona inzira n'ibibuga internationale bakoresha. None se igoma niba hatagwa indege iri internationale bazajya kurangura mu Bushinwa banyuze, bazajya kurangura mu Bushinwa banyuze, bazajya Dubai banyuze. Rero mbwire kwakuzi uzi n'ikindi utazi, uzi ira banki bita Tempe, uzi ko 80% ari KCB ari abanyakenya, urabizi? No, uretse niyo muri Congo banki yari ikomeye yari Equity, ni y'abanyakenya 100%. Ntushaka ko kwirirwa ujya kuri izo ngizo. Iyindi ya kabiri yari ikomeye yari Access, ni y'abanyanigeria. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane, nta nubwo ari ibintu byo kwirirwa tubaza. Ni abanyakenya nibo bakora. So abanyakenya izo intérêt yo kuza guprotectinga investment zabo bakoze muri Eastern Congo, kandi avec raison, kandi ni ku nyungu z'abaturage bo muri Congo, muri Eastern Congo. Ntabwo umuturage w'Ikisangani azajya kurangura Kinshasa, banyura mu mupaka wa Kasindi niba ari Kasese ngira ngo I think, bakinjira Bugande bakababikurise muri Kenya, bakabageze Mombasa n'ahandi hose bakazana ibicuruzwa. Ni umupaka wa kabiri muri Congo, ku bunini uretse wa Kasumbalesi. Umupaka wa kabiri wo ku butaka n'uriya mupaka wa Kasindi, niba atari Kasese sinibuka neza uko witwa, waba wibuka neza wafashe. Ariko niwo mupaka wa kabiri winjiza ibicuruzwa byose bijya muri partie orientale. Niba mujya mwumva ngo Butembo na Beni ngo na centre ville canke na ville commerciale yo muri Congo akomeye, awundi mupaka bakoresha nuriye ndazi ngo kuzingenda umwana. Yes, niwo na wundi mupaka bakoresha nuriya. Ni ibicuruzwa byose bijya partie orientale za Ituri kugera za Kisangani au fond, nuriya mupaka bakoresha. So nkaba numva mu by'ukuri Ruto ntago yahubutse, tugize umugisha inkuru yaba impamo, tugize umugisha inkuru yaba impamo, Ruto kazana umukonsili agatangira ahubwo agakuriraho na visa abaturage baba muri Eastern Congo bagabenefitinga inyungu nk'iza abandi bose bakabaho neza. Ese bo buretse gato ndangize boss we, buretse gato wenda na mwana mboka, buretse ndangize wenda nawe baraguha ijambo uko nuvuga wenda uratuma nta focusinga ku cyo nari ngiye kuvuga. So nkaba mvuga ngo mu by'ukuri icyo nemera nuko Ruto, iriya nkuru ya Ruto niba ari ukuri, ni amata y'ababyaye amavuta, ni amata y'ababyaye amavuta. Twaba tugize umugisha udasanzwe, abaturage bacu ejo bundi uvire zavamo ibicuruzwa, ntabwo tuzaba tugikeneye ngo dukeneye ngo isukari ngo ive Zambi. Reka da, sajya tubona isukari kuri makeya ivuye muri ibi bihugu duturanye. Uruganda rwa Kabuye ruraproduza buri munsi, ntabwo tuzongera kubura produit de première nécessité. Ariko uratekereza kuvuga ngo umuturage Kongo nta ruganda na rumwe rwabo muri Eastern Congo. Twe twicara tubwizanye ukuri, nta n'uruganda. Niba ari ikintu cyoroshye gukora buriya mu buzima ni nka papier hygienique, nta n'uruganda rwa papier hygienique rwa Ibukavu, ntarwo, nta ntuzigiye ivuye n'ejo bundi Igoma, nta ruganda na rumwe rwa papier hygienique. None se izo produit mu gihe inganda zitaraza, n'impamvu n'abainvestisseurs bataza, sinzi niba mwakuzi. Yes, halo, resha uranyumva? Halo,
turakumva nkwakuzi. turakumva sinzi aho Richi yamvugiramo ni Richi uri kumvugiramo kandi nimba ari uko Uri kunyumva? kumvikana ahubwo ni Richi utari kumva twirwa uranyumva neza muratekereza ko umuturage w'Ubukavu uriya parti kandi ni benshi ni parti nini AFC ahantu imaze kulibera amakuru bavuga niyo kandi niyo aragaragara ni ahantu haruta u Rwanda na parti nini y'u Burundi honyine bavuga ngo zone niba ari territoire ya Masisi ishobora kuba iruta u Rwanda. None se murumva abo baturage batuye muri ibyo bice n'ubwo bice binini ari amashamba bo bazabaho bati isonga pas de vivre bw'igatoya bavaguma uja Beni ari guverineri ariko mwana mukuru yihanganye 350 km. yes 350 km urumva nubwo wava ku Rusumo ukagera Kamembe izo birometero nta bihari urumva ko ni parti nini iruta u Rwanda rwose cyane. So nkabavuga yuko nibareke kandi ikindi nta mu investisseur uyu munsi uri pre kugenda ngo ashifate uruganda azane imashini z'uruganda agenda ziinstall Goma cyangwa i Bukavu kubera ikibazo cya security. Uyu munsi kugira ngo ashinge ibimashini bye n'ejo buzabiterure biragoye, ahubwo ushobora kubona aba importateur b'importa ce genre de produits bikenewe za première nécessité kuko mu importateur ari importa karanguza bikarangira. N'ikindi gihe twemera hari igihe bagira ikibazo cy'umuriro wenda uburi faible n'ubwo uyu nguyu kwa AFC hafata nta n'umunsi n'umwe barabura umuriro n'amazi ameza ni Bukavu nta n'umunsi n'umwe twabuze umuriro. Wabuze ijoro rimwe gusa nagiye nka scandale uva umunsi nturabura n'umunsi n'umwe, ariko wenda umuriro munini wa haute intensité watuma inganda zikora nturaparvena kuko nturagira kubera turatangira kukuboneka neza. Ariko les importateurs barari bazimporta abaturage babone le bien de première nécessité, babone isabuni ku buryo buhendutse, babone umunyu ku buryo buhendutse, babone isukari ku buryo buhendutse, ubuzima bukomeza. Ahubwo dusenga Imana icyifuzo cya Ruto rwose kiba ari ukuri kandi kijya mu bikorwa. Murakoze ngira ngo ni nkuko nasubiza Richi sinzi niba unyumva. Ndakumva kare aya masezerano akora muri context y'igihugu kiri souverain. Kuba souverain ni ukuba ufite igihugu territoire gifite imbibi zizwi, gifite abaturage bemera leta, gifite ingabo zihagarara ku mutekano w'igihugu ku bantu n'ibyabo. Iyo context ntabwo wayizana muri Kongo ngo ishoboke, kubera ko umuntu aramutse abivuze ngo Kongo ntabwo ari un état nation cyangwa a nation state, ntabwo nibwira ko yababeshya, kuko ntabwo ifite ubutaka bw'igihugu cyose, nta nubwo ifite abaturage bayemera bose. Ibyo rero iyo umuntu afite pression imeze gutyo, ubundi iyo ari umuyobozi umaze gukamirika cyangwa se ufite experience politique ihamye, aba afite inyungu yo gusubiza ibintu mu buryo ari ucishije make, ndetse ku buryo ibyo AFC M23 twirwaneho bareklama n'abaturage bari derrière babujijwe amahoro, babujijwe uburenganzira nk'abenegihugu, yakabaye perezida w'icyo gihugu ari ufite inyungu nyinshi zo gusubiza ibintu mu buryo. Kwihagararaho ukavuga ko wagiye mu bihugu ukabona bagukomera mu mashyi, ntabwo jewe vraiment sinkunze kuvuga kuri ibi kugira ngo bitumvikana nk'amarangamutima, ariko je nsanga ari ikibazo gikomeye cya maturité politique abategetsi b'i Kinshasa bafite, ku buryo ntekereza ko reclamation zabo bita barebel ariko bafite territory inahagije, bamaze no gusekuriza mu buryo bugaragara. Uramutse ushatse kurwana n'abo bantu byakugora cyane, ku buryo reclamation zabo wazimezira cyane, ku buryo wabaha ibyo bashaka kuruta uko ubibima, wibwira ko uzabishobora igihe rapport de force bakweretse ko bigoye ko ubatsinda. Now ngarutse rero kuri Kenya na decision bafashe, je ntekereza ko c'est aussi un moyen yo kugaragaza yuko abantu bakomeje kwiruka inyuma ya leta
abazatanguranwa kugira ibyo bakora barekonesa AFC bazagira n'amahirwe yo kuba aba mbere nk'uko wambanjirije Christophe yari amaze kubivuga. So abandi bantu baraza gutanguranwa na Kenya. Erega abanyapolitike ni nk'indaya bareba aho byerekeza. Nibabona AFC itangiye kwakira Kenya ejo hakagira undi ubikora, ndabarahiye politike yo mu karere izahinduka na politike ya AFC izahinduka. Telmako yo iremera ko ikwiye gushyikirana, presiyo ntoya yo gufungura abantu bafungiwe i Kinshasa ukabyanga udafite territory. Nukuri abantu bashaka bajya basubiza ubwenge ku gihe, n'abafana bakomera amashyi Tshisekedi bashaka kuba abanyekongo cyane kurusha abandi. I think ko icyo bakombye gukora ni ukugira inama Kongo kubahiriza ibyo reclamation ziri muri AFC. Mwibuke ko Perezida Kagame ubushize yarabivuze, abivuga neza, aravuga ngo yibaza udashyigikiye AFC icyo yabashyigikiye. Kenya rero iri positionnye. Museveni nkuko mwabivuze yari positionnye afungura, nubwo babifata nk'ikintu gito ariko si gito ni kinini. Ikindi, ibi bihugu byose turi kumwe kubera intere mpuzamahanga, ariko icyo nababwira nuko n'ayo masezerano ya Vienna arashaje, agomba kuba adapte mu gihe tugezemo, kuko nk'iyo context nari mbabwiye ya sovereignty ntivugwamo. Ni na context ziriho zigaragara henshi, wabibona no muri biriya bihugu byo muri Moyen-Orient harimo ikibazo cya Palestine. Ni ukuvuga rero yuko impamvu ubona n'ibihugu bimwe bitakaza credibility byari ibihugu by'ibihangange. Uyu munsi Amerika irakomeye, ariko siyo yahoze ikomeye mu binyenyejana bishize. So iki cyuka cya communauté internationale kizageraho nacyo gicika intege, cyangwa se abantu bayica amazi isuzugurwe nk'uko yagiye isuzugurwa. Hari ibyemezo byinshi ifata ariko ntibigire icyo bihindura. Ni ukuvuga rero yuko kuyitegaho amaso uzanabona ari ibigarasha, ari utugara. Benshi bazakubwira yuko Amerika igiye kuza bayihanga amaso. C'est très grave. Abantu bakwiye kuba batekereza mu buryo buri positif, bakareba niba réellement communauté internationale, UN bagifite ubushobozi bwo gukemura ibibazo. Niba batabishoboye, abantu bagatangira kujya babyikemurira, bazatanga amabwiriza se bayumveyo? Ntabwo bishoboka. Ubu se ejo bundi tuzaba twibuka abanyamurenge baguye Gatumba, UNSS yo yari bacunze, iyo se sesheke. None se urambwira ko abo bantu bakugiraho ijambo bate? Please, ibintu dukwiye kubivamo, ndetse rimwe na rimwe tukanaba abantu batangira kumva dukwiye kuba autonome, tukikemurira ibibazo, naho kubisunikira ibihugu bikomeye, kubisunikira UN ntabwo ari byinshi yakemuye. I'm sorry to say. Ikindi rero naringiye kuvuga kugira ngo nsoze nuko investment ikenewe muri kariya karere no kudevelopa agace AFC M23 twirwaneho bakontorora, no opportunity zikomeye ku bantu benshi bazaza kumenamwe amafaranga. Iki ni igihe buriya Kenya gize neza, asutse umusemburo mu bintu, uraza kubona abantu bahindura imyumvire. Eza Tshisekedi nabo umunyabwenge aratangira kumva inama yagiriwe zo kunegosiya na bariya basore. Bitabaye ibyo, c'est lui le perdant. Ndabashimiye. Urakoze cyane. Sinzi ko noneho bagenzi banjye bashobora kuba ikibazo cya network bagize cyakemutse. Riki, uranyumva? Riki, uranyumva? Biragaragara ko agifite ikibazo cya network. Njye ndi kukumva Ziravume. Nakumva ariko Okay. sinzi. Sawa, no Nakumva problem. nanjye. Wow, okay. Thank you. Sorry, network zagiye ziba nkaho zitameze neza kuri bagenzi banjye turi kumwe, ariko ndibaza ko noneho bishobora kuba byakemutse. Birashoboka Rich, turi mu mujyi umwe rwose, birashoboka ko twagize ikirere kibi kandi kubona hijimye wa mugani, shaka kuba ikirere cyacu twitameze neza twembi.
I don't know. ese harya namwe wanyu hajya hijima ngira ngo mwe mwibera mu butayu. Yagize ikibazo kasi cya network pe. Me too. Nanjye rwose ari kumva difficilement sinzi rwose. Ariko turi kumva none. Kwariho ndise ubu sinagosoreye mu rucaca numvikanaga. Wumvikanye neza cyane. Ahubwo ku mugoroba uraburi hehe ko bwishe? Nyahandi tuvugira hano. Uranyumvira de. Mbwira ohereza adresse. Ariko sha sawa mwivugire ubwo mutagiye guhana za gahunda. So murakoze cyane, reka dukomeze, kandi arakoze cyane Felix Paul kuri intervention nziza akoze, ndetse yunganira muri bimwe bagiye bahuza cyangwa hafi ya byose bahuzaga na Christophe. Mu by'ukuri ririya tangazo amweke hagira uzamuka tubwira ko ari igihuha, ariko niba atari igihuha ntabwo ririya tangazo ari uguhubuka. Ryatanzwe hari impamvu, hari n'icyo babona kizagerwaho, n'ingaruka zaryo uko zaba zisa, either positive cyangwa negative, buriya barabizi kandi barabyiteguye n'uburyo bazabyitwaramo. Ariko ku ruhande rwacu reka mvuge, kuko ndavuga mu ruhande shigikiye cyangwa nemera cyangwa ndimo, AFC avec composante zose ziyigize ni inyungu nini kuri twe, turabishima, ndetse iyo byari bikunze ngo n'abandi benshi batera iyo ntambwe byaba ari byiza kurushaho. Reka dukomeze Nkwakuzi, reka mbasubize ijambo niba noneho network azakunze, nimwe mwakurikiranye uko abantu bazamutse, ariko ngira ngo ahari uyu muvandimwe witwa Goodwill niwe wari wakomeje gusaba ijambo, sinzi niba ari we twaha. Perezida w'igihugu arabizi, ni bizima rwose, njyewe nabishimira mapa, nta gikuba cyacitse, usibye bashaka kwiyahura ngo Kenya yakoze itangaza ngo nizanye balkanization. Yoba nayo yari bishoboye ngiza, ikibazo kiri uraga ngo yari bishoboye ngizanye iyo balkanization, ntiyo habwa impundu n'ibyo kuma gufifika kuri iriya gituntu n'isoni wapi, ntibakora uko bumva, hasigaye uruhiye rubigwa no gutukura amakosa. Urakoze twibana gusa Nkwakuzi yakomeje kumanuka azamuka, sinzi nimba ikibazo cya telefone cyangwa nimba ari twebwe, I don't know. Inkwaku, ikibazo ni kiriya ni kimwe, ndashaka kubaza ariko ndahita nkubarizamo n'ikindi kibazo, kubera ngendeye ku bintu twirwaneho yaravuze nawe ndaza no kukibaza presque abantu bose. Ese uyu munsi b'abakongomani ko benshi basaze, ni ubu ngubu ko n'ubundi ahantu bagiye gushira ya konsula n'ubundi hatari mu maboko ya leta, ko atari leta ya kontrola Kinshasa nibanga iriya konsula, uriya mukonsula ntabwo ari bube fonctionnaire, ntabwo ari bukore. Ngira nahereza Inkwakuzi akabanza gasubiza, hanyuma ndahita mpereza Kivuyitire, ndahironda kugaruka uko wari wavuze, nabonye n'undi witwa Dede. Murakoze. Nakantu gato Reci uranyumva? Ndakumva. Sawa, reka twumve Ndahiro basi niba ari akantu gato azamuke. Nakantu gato naringiye gushiraho, naringiye kuvuga gusa, ariko nabonye hari izindi kandi bantu, hari ibindi bihugu byari bifite abantu bahagarariye inyungu zabo muri Goma, sinzi niba zarafunze. Nabonye Ububirigi, Abafaransa n'Abagande basanzwe bafite consulate hariya muri Goma, sinzi niba zifunze. Noneho nkibaza ngo ko hari abandi basanzwe bazifite, Kenya kuba yari isanzwe imufite, ikaba yari isanzwe ifite iyo consulate hariya muri Goma, kuba yoherejeyo umuntu ni igitangaza, ntibirimo kunshangamo gatoya. Yari isanzwe ifite consulate hariya, ntiyafunze ku mugaragaro ngo tubone ngo bafunze nubwo habaye intambara. Kuba yoherejeyo umuntu
ni igitangaza kiri Abafaransa n'Ababiligi ko bayifite n'Ubugande bo barafunze ko bakora bahari byo bimeze bite ngwenda mwaza no kumfasha gusobanukirwa murakoze urakoze cyane inkwaku zingira ngo umwanya ni uwawe. uranyumva iki? Ndakumva. Sorry rwose nagize ikibazo cy'amakonegisiyo don't know why sinzi ndi kugerageza kuzamuka bikangamo rwose sinzi ko byagenze muri makeya kuri konegisiyo ngira ngo abazalendo bayifunze ko tumaze iminsi duhangana ku mihanda hano. So icyo ntekereza iriya konsile mu by'ukuri muri zone libere n'abarevolutionnel sinzi uburyo iri fonctionnel nk'uko Ndahiro yarabaje yabigiye kunamuka. Birashoboka ko ubwicanyi tumazemo imyaka 8 birashoboka ko bwaba bugiye guhagarara. Birashoboka ko agasuzuguro n'urwango, birashoboka ko uko kuribwa bakagufata bakagutwika bakakurya, birashoboka ko byaba bigiye guhagarara. Birashoboka ko umuntu muri rusange umunyamurenge kavuge gutyo yaba agiye kugira amahoro nawe nk'uwundi mukongomande wese, akaba yava mu minembwe akagera Uvira agacibara akaja Fizi agaca Baraka akagera Uvira plene yose akaba yogera Bukavu agaca mu mazi akaba yagera Goma. Birashoboka ko iwacu umunyu wawe ugiye kuboneka, inzara yabigiye gushira. Birashoboka ko impunzi zaba zigiye gutaha. Birashoboka ko abana baba bagiye, ababyeyi bacu baba bagiye kuva mu mahanga, bamwe bari gupfira mu mahanga ubu ngubu baba bagiye gutaha bakava mu makambi y'impunzi. Hajya umuntu yavuga iki akarika iki? Birashoboka. Mu by'ukuri hari ibintu bimwe umuntu areba akavuga ati se birashoboka ko ni inkinamico cyangwa se ni ukuri. Ibi hariho umugani wagaza baca murambabarira, ntago simbizi nimba ari mwiza cyangwa arimo bimuranganura. Azavuga ngo uruje kwica nimba ari iki ngo ruyiziba amatwi. Ibi ngibi byahereye kera bavandimwe. Igitondo kimwe barabyuka mu gitondo ngo M23 bafata imitwe muri Kongo yari igira hafi muri 240 cyangwa niba atari 500 yose barayifata, bakuramo umutwe, bakuramo M23 imwe, baravuga ngo tubagiza abarebere, ngo tubagiza abateroriste. Hari umugabo umwe ejo niho nariko bitekereza, honorable Moise Nyarugo yarababwiye ati mwifungiye inzira. Baraka baramwamiriza, ngira ngo mwarabibonye mu nteko, baramwamiriza ibo bumva ko rwose igitego bagitsinze, bafata M23 bayigira abarobere. Barirukanka. Umuntu wese w'umunyamurenge wapfa kubona umusore gusa, wapfa kubona umugabo gusa, utavuze utagira gute, umuntu wese bakamufata ngo une M23 bakamufuka. Ubu ngubu za ndoro na za makara ziyuzuye abana b'abanyamurenge bagiye bafunga kubera kuko gusa babonye ari abanyamurenge bakabafata bakabafunga. Ejo bundi amahanga arahaguruka yinginga Gisegeti aramubwira ati rero ugomba kuganira na M23. Barirukanka baja za Angola, baja mu bindi bihugu, baragerageza ko bashobora kuganira, barananirana. Barirukanka baja i Doha, Katari, binginga umuntu ati yewe reka tuganire, fungura abantu bajijije ubusa, baranga. None uyu munsi twari tuvugana abavandimwe, simbizi nimba ntize murambabarira, nukubera ibyishimo. Uyu munsi ndagira ngo mwarebye amasipesi y'abakongomani bumiwe, batangaye, bavuze ati se burya bwose birashoboka ko
iyi Kongo yaba igiye gucikamo, noneho bene wacu bakagaraba ubu na teki nahoraga akagara, je nahoraga kuri space z'akagara duhangana nabo, noneho uyu munsi nategereje kuva kare kose ntegera ko ndeba ko hari umunyakagara noneho wafungura space, nahebuze n'umwe wafungura space bumbi. Niyo mpamvu navuze nti birashoboka ko boba bumvishije imirindi, birashoboka ko hoba hari akantu bumvishije kabahumuriye. Ese hari inkuru boba bumvishije? Bavandi, twaba tugiye gutabara. Erega nabo barakurikirana baba babibona, nabo baba babireba, nabo barabyumva, nabo rero icyo navuga mu by'ukuri, ibi turimo turabikurikiranira hafi, turimo turabireba rwose, turimo turanabisengera, tubafatiye iry'uburyo M23 AFC muri rusange, M23 twirwaneho, tubafatiye iry'uburyo rwose, turategereje icy'Imana. Ariko mu by'ukuri kwa kundi bavuze ngo ikinyoma ngo kirukanga cyane, ariko kuri ngo kugenda gahoro guciye kuri esikariye, ariko ngo iyo kugeze ngo gutsinda ikinyoma, kuko niko bigenze. Nta kuntu ubwicanyi bwakorewe abantu ku mugaragaro, izuba riva, discrimination yahabaye hariya, byageze aho bafata abantu barabarya ku mugaragaro, abantu barabibonye, amahanga arabibona, baraceceka, ariko kwari kuri inyuma kwa kugenda gahoro. Bwarakeye ejo bundi Museveni aravuga ati no, ngomba gufungura imipaka, tukagenderana M23, ibice bya M23 biyobora, tukagenderana n'igihugu cya Uganda. U Rwanda ubu ngubu rugenderana na M23 neza, Ubugande bugenderana na M23 neza, none igihugu cya Kenya gishizeho agashinguracumu, karavuze ati no, tugomba kuzana urepresenta igihugu cya Kenya muri Kongo, cyane cyane muri kote iyoborwa na AFC. Rwose iyi ni intsinzi ikomeye, ibi ngibi bifite icyo bivuze, ndetse n'ikiragi n'umuntu utumva n'igifa amatwi, ubu ngubu babyumvishije ikintu bavuze. Ahubwo nase nari kuvuga ngo bavandimwe, ubu ngubu turacarimo tuvugira mu mahanga, ubu ngubu badutanga ibibanza tuzagende dusange byarahenze, ubu ngubu turimo turibwira iki mu by'ukuri? Igihugu cyarabonetse ejo bundi naherutse, hari umuvandimwe waherutse kugera i Goma, ni ukuri bagenda amasaha 24 nta muntu ugutangira, nta muntu ukubaza kwa kundi ngo yo nguzalwande, byararangiye burundu. Hari isuku ngo iteye ubwoba no kugera muri Goma ukaba warara mu muhanda. Bazadutanga ibibanza. Rero bavandimwe, ni ukuri ni ukwishima, mwakoze gufungura ino space. Sinzi ko hari ibyo twakomeza kuvuga, turakomeza twungurana ibitekerezo, ariko kameme iyi ni ijwi ryo kwishima, ni ijwi rwose ryo kwishima. Ntekereze ko n'ibice bimwe bisa naho bitarasobanuka neza, harimo Uvira, harimo muri Haut Plateau, mu minsi mikeya rwose igihugu kiratamuka, turabona amahoro asesuye mu buryo buri wese azishira kiza. Murakoze bavandimwe, uzenda ataza kubasitindira. Urakoze cyane Emile, kwishima birakenewe kandi nta gisa nabyo. Urakoze ko wishimiye iyo ntambwe, kandi buriya bishoboka ko n'abandi bashobora kuba bishimye ariko batabivuga.
wenda sinzi ko hari abantu ngira ngo tutaraha ijambo menya ahari ari Gabiro ntaravuga, ngira ngo ubu niwe tugiye guha ijambo. Abandi bakeneye kuzamuka mwazamuka rwose, umwanya urahari, ariko kandi habaye ntabafite kuza kuganira twaza kugana kuzasoza igitaramo cyacu. Umuvandimwe Emile uti barabatanga ibibanza, oya humura, ntabwo bagutanga ibibanza birahari ni byinshi. Hari ubura ikibanza iwabo? Reka ni iwanyu, ikibanza cyawe kirahari, igihe cyose uzataha uzagisanga. Ariko kandi witinda, nubwo ari ikiwanyu, nubwo ari muri gakondo yawe, ubwo simbwira Emile ndabwira wowe urimo kunyumva, nubwo ari iwanyu witinda. Ese kurimo gutinza kujya kuhateza imbere icyo kibanza n'ubundi ko ari icyawe kihari kigutegereje, ninde uzacyubaka, ninde uzagikora kigateza imbere akarere? Oya witinda, ni iwanyu ntuzabura ikibanza yego, ariko kandi ihute kuko iterambere ryaho, amajyambere yaho ni wowe nanjye n'uriya wundi, nitumanuke harageze. Ese ubu tuzongera tuvuge ngo iterambere ryabuze iwacu kandi duhari? Dushobora kuvuga ngo twabuze umutekano, birashoboka, ariko se kandi niba hari aho tuwufite, ibisabwa nabyo kandi turagira abandi tubishinja. Byishinje nanjye mbyishinje, hanyuma tubishakire igisubizo. Uti hasigaye uduce duke wenda Uvira no mu misozi miremire iya Fizi, Uvira na Mwenga, ubwo ndavugaho plateau, uti niho habura umutekano. Uhumura, itsa umutima mu nda. Ushobora kuba waje utinze, nigeze kubwira abantu kare ndavuga ngo ngira ngo naha muri space cyangwa n'ahandi sinzi ko nanyuze kare, nsetsa abantu ndababwira ngo nyamara murimo gutungurwa muvuga ngo Kenya yazanye umukonsila kuri Goma, kandi ari ibisanzwe, dore ko n'abakonsila benshi b'ibihugu ndetse by'ibihangange basanzwe bazana hariya. Ntimuzatungurwe vuba cyane mwumva ko ibihugu nka za Israel n'ibindi bisabye cyangwa byanditse urwandiko bikandikira ababishinzwe, ubwo ndavuga ubuyobozi bwacu bukuru buturangaje imbere, ko bwifuza gushira konsila yabo muri ho plateau za Minembwe n'ahandi. Ibyo se bizabatungura ko njye ndimo kubona hari ejo n'ejo bundi bizaba? Umusibo wari uyu munsi, ejo nabyo uzabimenya. Aha Gabiro urahari? Yego ndahari, ndano mfite network nkeya muri kunumva? Turakumva, wakoresha network ufite kugira ngo turebe ko tukumva. Ya, niba umuntu reka nkoresha umwanya muto kugira ngo itaja kumvikana ndashoje. Ndabashimiye kuri space mwafunguye, mfite igisobanuro kinini. Nabonye bamwe mu tugara batangiye gutaka bamiza ngo shame on Kenya, ngo on government of Kenya, ngo kuba ngo bajanye ngo konsila yabo hara kuri Goma ngo mu barebere. Nk'uko ushoje n'undi bivuga ngo n'abandi baracyaza, nibyo nta kitagaragara niba UN yohereza umurepresentative wabo ari we uriya mugore uhagarariye UN muri Congo, yaragiye akaja kubona n'abareberi ubwabo bitamwe n'abateroriste. Ni bigaragaza ko bamaze kubona ukuri ku bintu uko bimeze, uwo bita ngo ni leta, ahubwo nabagombye gufatira amasanksiyo ku mureberi. Naho abazana amahoro ahubwo barakwiye gushigikirwa
ndatekereza ko wenda n'ibindi bihugu bitarakora nk'ibyo Kenya yakoze bigomba kureberaho bikabikora, kuko ntabwo Afurika tuzagira amahoro cyangwa ngo twigobotore kuri no ngoyi y'abakoroni batuboye amaboko inyuma ibihe byose. Tuzayigobotora mu gihe abanyafurika twenyine tuzaba tutarareba ibidufitiye inyungu bishobora kuzanira Afurika amahoro n'abaturage bayo, ngo ari byo dushigikira, ahubwo tugashigikira icyitwa ngo ni leta kandi atariyo, ahubwo ariyo kutwangiririza. Ndatekereza ko Kenya ifite amakuru ahagije ku kibazo cyo muri Congo, turetse n'inyungu wenda nk'uko babivuze inyungu nibyo ku bihugu ziza imbere, ariko kandi Kenya ifite amakuru ku bibera muri Congo kuko yahoreje ingabo. Muranumva? turakumva. Okay, asante. Kubera network ko ndibwira ko mwavuze. Kenya yohereje ingabo zayo mu ngabo za East Africa zari zaje mu gushakira ibisubizo by'amahoro muri Congo. Ifite amakuru kandi ibihugu nka biriya bipaka byegeranye biba bifite ama intelligence bikurikirana ibintu byose, ariko none byo muri Congo byo ntabwo ari ibintu bishaka kuba ngo bashakira ama intelligence aza gushaka amakuru yihishe kuko ibera muri Congo biba ku mugaragaro. Ibyo leta ikora ntabwo ari ibintu byihishe, kwaminga abaturage, abana b'incuke, gusapotinga abicanyi barya abantu, bakora ibidakorwa, ni ibintu bigaragara bitihishe. Imvugo z'urwango, kwanga bene igihugu bamwe, ni ibintu bizwi bivugwa n'abategetsi bo muri Congo, bibonwa ku isi yose, uretse ababyishimira ko ari abangaba ni abazungu baba bashaka ko akavuyo gakomeza kubaho kugira ngo bakomeze basarure aho batishura. Rero mu by'ukuri Kenya yateye intambwe nziza kandi biriya ni ubutwari ibyo abandi batinye gukora, ariko ndatekereza ko ishobora kuba yabanje ko mwabivuze, ariko ari abandi bari inyuma. Twibuke neza ko Kenya ikoze ibi ngibi uyu munsi. Mu minsi ishize Uganda nayo yafunguye imipaka. Ibi ni ibintu byenda gusa kandi bishobora kuba binafitanye n'isano, kuko ntabwo wakwemera ko bakomeza gufunga imipaka ngo ubucuruzi bureke gukorwa. Ikigira kabiri, ngo uko nari Kinshasa yica abaturage, yemeje gufungira abaturage amazi n'umuriro, ikabafungira amabanke, nabo ngo babyemere. Iyo bakomeza kubyemera byari kuba ubugwari, ariko kuba babikuvuyemo mu butwari, kandi mu by'ukuri bagomba kubikora nk'uko ni ibyabo. Ni Afurika yacu, ni akarere kacu, dusangiye amateka n'ibintu byose, kandi tugomba kuzabana, bamwe bakenera abandi. Rero mu by'ukuri turashimira Kenya ibyo yakoze, twifuza ko n'abandi babikora, kuko iyi ni inzira imwe yo kurwanya imigambi n'imitekerereze cyangwa se imipango y'abakoroni bifuza kutubona iteka ryose mu ntambara, inyuma tuza kubasaba ubufasha nabwo bataduha bukwiye cyangwa hafi ya ntabwo, ahubwo baba bashaka ngo tuze kubateza imbere no kubakorera imirimo ibateza imbere ubwabo, twebwe bitadufitiye umumaro. Reka ibyo mbisoze mbitambukeho gatoya, wenda mvuge ku bintu nabonye kare n'ubundi byo muri Congo, ku bantu bibaza ko Uvira n'ahandi hatarafatwa, ntibagire ikibazo. Ntabwo haretse gufatwa kubera ko imbaraga zabuze, byatewe n'imishyikirano yari ihari. Birazwi ku bantu bose, ku muntu ushaka kubyumva wemera ukuri. Ariko noneho uyu munsi nabonye amavideyo n'amaudio yavuye ahantu ku mbuga za Wazalendo, barimo batakamba cyane bavuga ko amasasu yabashiranye, birirwa bayarasira ubusa kandi umwanzi abagerereje, ndetse bakora no kuri wa muhemu witwa Munigantama,
bishoboka ko mu minsi mike uriya we tuzajya kumva twumva bamwirangirije. Bavuze ko hari bavuye muri Amerika ngo baza ngo kwifatanya na Maimai ngo bari kurasa Gumino ngo na M23 ngo ariko ngo n'abana b'Abanyarwanda ngo kandi ngo nta kindi cyabazanye ngo ni ugusenya ngo ndetse ngo no gushaka ngo amagrade nk'uko iyo Masunzu yabonye. Murumva ko ubwabo iyo bari mu bibazo byinshi kandi dusanzwe tubizi ko babifite. Rero bafite impungenge ko ahantu hatarafatwa bahumure icyari kibihagaritse niyo mishikirano itari ifite n'ishingiro nayo yaranze kuko kurya uvoma yanga ngavoma ibirohwa. Kongo yarabikoze yagiye mu mishikirano itabishaka. Rero icyo bizabyara nuko n'ibindi bice byari bisigaye bizafatwa. Abakurikiranye ijambo rya Colonel Nanga perezida wa AFC yavuze ko rwose ubu ngubu umugambi ari kugenda bakagera Kinshasa Tshisekedi bakamukuraho. Kandi abajya bibwira ko abanyepolitike bavuga ibintu bisanzwe, buriya bavuga ibintu twibwira ko ari ukuvuga gusa kubera ibyo twifuza ko bikorwa vuba, ariko kuriya batanze message kandi avuze plan y'igihe kirekire. So biriya bisobanura ibintu byinshi. Abakireba Uvira bayireke, Uvira yo ni nkaho yanavuyemo buriya, ahubwo dutangire kureba imbere. Dutangire gutegura amafaranga dusevinge tuzaje gukora ibikorwa mu minsi iri imbere. Ababishoboye ndetse bahaguruke bagenda rufatanya n'abandi urugamba. So rero mu by'ukuri turishimira ino ntambwe ya Kenya ndetse twifuza ko n'ibindi bihugu byegereye byaba muri kara gafuko ka Kongo, kuko Kongo Kinshasa ntabwo ari ubutegetsi, ni regime y'abicanyi y'abasambuzi bakifuza gusubiza Afurika mu bukoloni, batifuza ko Afurika yakwigobotora, mu gihe ibindi bihugu bya Afurika birimo bishaka uburyo byiteza imbere bibikuye ku mbaraga zabo n'amaboko yabo ndetse mu bufatanye bw'Abanyafurika hatabayemo uruhare rw'abazungu. Ariko urabona ko iriya leta irashaka kudusubiza inyuma, idusubiza mu Babirigi baduhemukiye. So byari ngombwa ko buri wese abihagurukira, cyane cyane abayobozi b'akarere bagafatiraho noneho kugira ngo turebe ukuntu twafatanya nk'Abanyafurika kandi tugarura amahoro arambye kandi twishakiye twenyine. Nabwo tuzagera no ku butabera bw'abacu bagiye bicwa bazira akarengane, tubwihaye tutabuhawe n'abagambanyi batwiciye. Murakoze. Urakoze cyane Gabiro. Tugana ku musozo, sinzi ko hari umuntu tuza kuba twimwe ijambo. Niba hari umuntu uwumva mu bafite mikoro, ubwo ndavuga bari hejuru, ufite ikindi yatwongeraho amasegonda 30, ariko kandi ku badafite mikoro uwumva afite inyunganizi cyangwa intervention iyo ari yo yose yumva yakora cyangwa analyse yakora kuri kiriya cyemezo leta